Good morning. Ngasi se akhoi sagun se numit ko sagun se numit ke party message minara se sagun se numit aham bada akhoi number ko number se 25 lere duga color da na hangpan gumba kai gumba minus ne we ko aduga mana akhoi na chak thongba ko pada aina keno masum ha po haina no mai cheng subada chaba yaba hangpan machu gi poda har ga di akhoi machu gumba kai gumba khitang maming gena da maina happy bago adu duma lere ko ado sidagi card ohum khatang thok ko card ohum sidagi ama khalase ko haidi daily guidance card ko daily guidance card sida lairiba singsidagi ko nomagi oina number 1 khansira number 2 khansira natraga number 3 khansira ko ama khalase ko ahamba ko sida laise sida laise kai kamaina no hai kan sida ko haidi sida number 1 gi energy sama lai ko number 1 gi energy se kamaina no hai kan ano ano ba kai haidi sum leina ko aina thaba ama tauge khotge kaina khallagadi adugi thabak aina khalliba poto pangthopiyo na hai ko sida haise pangthopiyo aduga se leina ko mingonda hai tar ko tawhon basu ke sukai ko thabak hai tar ai se already hai tai thaba ama run tawraga business ama run tawraga lein natraga ai keno ma dale tar di haidi mingonda command tor nang sima tawsulo haina dumaina gumba tawbo khopa ko aduga ngasi se hai tar ko red color gumba hai tar ko sida red chawana hai ko sida remedy sina hai tar ko remedy sina red gumba kai gumba chawana hai ko aduga wear any shade of red color in hai ko sida tarot se gi ngasai card se gi message ko angang ba se lo bodi hai ko hangapan oi taro sida halaina ko particular oina number 1 khan bang hai keno ma hangapan du sudum set pi yo do angang ma chet gumba kai gumba do maina su yohon bi ko aru sida hai se aina khalli ba poto hadi tap pang thop yo habne sam sam na hai number 1 lai se ko number 2 ko number 2 gi na number 2 khan bang number 2 keno ne ko sida number 5 lai ko number 5 ki card se ko tarot card ta mulen hierophant ke card ka lai na ko aru se lai no guidance gumba kai gumba hai te mingon da tak pi ba tam bi mi mingonda gi taba khotpa sugumba ju phai ko haidi aina aigi oza guru dagi taruba gumba natraga aise already haidi aise keno ne na khalda aigi chhatra natraga aigi keno lei ba khol takpi ba tambi ba khotpi ba guidance follow tawba guidance lawba khotpa adumai taraga lae ko aduna hai tare ko wari chhana ga da ba keno ma leraga chu haidi phumjalaga thamgano ko clear oi thokko sigi part myam se ko aduga silai je haidi lucky color haina harasne ko sida ko green gumba kai gumba set lon hai ko sida namu ko wearing any green will be lucky in hai ko sida hai se ko aduga keno ahana mandagi thabang thaba inkhang chathom da hadi ima baba ke ka khorama kholaga damaina chapiyo ko ahum suba card sina sida lairi se akhoi gi keno oina lai ko sida day of obsession han lai ko ado sida keno to ise ko hadi mina control to hon gono mind je silen ko mind se control to hon gono aina khalliba aina ningi ba poto adugi poto oina tobi ba hai tare aduga amana musilai se remedy sina hadi ko hadi amuba gumba kai gumba set kono hai ko ngasi je khatang light oiba color gumba kai gumba damaina gumba set pi ba aduga silai se ko amana kai kari no hai kan se ising se ko ising akhoi gi ising gi glass gumba kai gumba ma hadi corner am da hai tare ko hadi akhoi gi karam wai corner da no hai kan se da south west ki corner na hara gadi si akhoi gi yum ne na khala se ba mamang lere ko tar gadi south west corner oi tari si tarani ko si kachin wai si da kai da mai taroga hadi si ising glass ma kai thambion hai ko sum phataba negative ngai gi thought se ketang keno to wai mong da lai se adu si sina khoi card message lere ko timing fa pe di ngase ko timing sina karam kan da gi no ha pung manga ga minute yang khaidena tarit ka minute 30 phong lere ko dai tara ga minute mari da gi na pung ani ga minute 35 phong om leire adagi mo ohum ga minute ni form doi deina pung nipan ga minute 35 phong lere ko dai 38 ga minute 9 deina amma ga minute ohum phong lere aduga ani ga minute 38 deina manga ga minute 98 phong le ko si sina khoi gi ngasi gi oina afaba timing ko adu sidalere ko daily card message ma'am thank you